Znači, zeleni, tako, bio se ovako. Čekaj za Uroša. Ajde, poredajte prvo stolce. Prvo morate skloniti sve. Luka. Šta je to? Klavir, da. A to je klavir mi. Klavir. Ajde me kažete, volite vi slušati muziku? Ja volim. Volite. Evo, slušate vi kod kuće muziku? Da. A šta slušate kod kuće? Ja slušam muške muzike. Mušku muziku. Sve, dragi. Za koji instrument znate? Jeste čuli za gitaru? Jeste čuli za klavir? Jeste čuli za violinu? Šta ste još čuli? Što još znate da ima? A, synthesizer. Šta mi imamo u vrtiću? Aha. Evo, znate nekoga ko svira neki instrument? Ti sviraš. Ti sviraš naš synthesizer, je li tako? Da li vi znate ko svira klavir? Kako se zove taj čiko što svira klavir? Medo? Ovo iz naše Mede, jel? A kako se zove Medo kad svira klavir? Je li on onda pijanista? Tako svira, dobro. Dobro, ajde sjedi. Da vam teta pokaže. Vidi klavir. Šta on ima? Da svira se. Šta je ovo? Kako se zove to? Su to tipke? Tipke. Da. Koliko ima ti tipke? Šta mislite? Puno. Klavir ima 88 tih tipkica. Ima 52 ove bijele, ima 36 ovih crnih. Znaš što još klavir ima? Ima ručke da se drži. Ručke da se drži. Aha, a šta je ovo? Zašto je ovo dole? Je to nogom? To je nogom. Dobro. A je li ovo poklopac? Jes. A šta je ovuda? Šta mislite šta ima ovdje unutra? Imaju neke žice koje daju taj ton kad se ovdje pritisne ovaj dugmić, ove dirke. Ove zabrstat ću teta. Ajde, hoćeš istračati. A možda moraju budati... Evo ti čepić. Kao to ćete... Nemoj bojati ovo, Mimi, obrstat ću teta. Daj, kao nemoj namjerno. Treba raditi glavu. Ti se obojio notu. Hoćeš sad nacrtati okolo pakuljice? Da. Ajde drugom bojom. Kojom ćeš? Hoćeš zelenu? Rozu. Meni ne može. Bravo, hoćeš još neku boju, Ana? Hoćemo li žutu? Ajde. A ovo ne može. A ovo ne. Neću. To je kraju tana. Nataša ljubi. Da, recite pakulice. Ja imam pit. Pa daj mi to ovo. Pakulice. Ajde, popišemo mi mene. To su pakulice. Ja ljubitaš. To je tetina. Ovo je tetina. To ja ću dragu. Dobro. To je moja. Ostavljaj. Treba ti. Treba ti drugi papir. Gdje će ovo stati? Aha.
Dobro. Pogledaj to. Bravo. Čujete li vi muziku? Jel čujete muziku? Broj kapena. Vidi se! Evo ljubi časta. Čikuku, ajde pušite nas, svi se ovo zdravi. A sa njimi oni, kako kaže voz? Tutu! Tutu! Čiku, čiku, čiku. Gdje si? Bravo! Ajde, Luki! Ajde! Ajde, Čone! Ajmo! Ustaj, ustaj, ustaj! Hodaj, hodaj, brzo hodaj! Ajde, brzo! Brzo hodaj! Ajmo na prste! Ajde, balerine! Ajde na pete! Poredaj se iza mene! Ajde, skači kako zec! Skači, 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 skači! Ajde, ajde! Ajmo opet malo na prste! Ajmo sad! Ćemo glavu! Kako glava opet? Gledaj gore u sunce! Ajde! Druga strana! Stani fino da imate mjesta! Ajmo u drugu stranu! Kako njiše vjetar grane, Luka? Hajde! Da vidim! Hajde mi gore ruke! Ajmo, kukići! Kukići! Vrti u krug, vrti u krug! Prsti, peta! Prsti, peta! Prsti, peta! Ajmo druga nogica! Prsti, peta! Eto ga! Dobro? Luka, skidaš li se? Luka, skidaj se! Čekajte da pomogu, stani će glavic. Ajde, pa ćemo popraviti Luku, važi. Evo, popravit ću tati. Što se nisi hodilo?